Kulepi baro syakatup Khuborjylla ke donbosco Media Network. Kimat ki bakongsan mentah kesni kilong penkuburom ka CSC Academy yaki kena School Olympiad 2.0. Jurip ke FKJGP ya ke office BDO Maurin Keneng. Lipat ba uba Mirror ya ke Alex Jim Hanongpo. Ban ya kendo uba hek bat kinong khayis yar ban bat lakam ika klams yar. Teman-teman ini apa sih Khubor kita kambanya? Ka Common Service Center CSC Academy. Haka arpu nyau terik LBER kala penkuburom ki kena school na Eastern West Khasi Hills District ki balawan syakmat haka online examen bala penlong daka CSC Olympiad 2.0. Ban plela di ki kena school syapang ka digital examination lani ka online examination. Yakni ka program la penlong ha multipurpose hall DC office Mausawa. Hakane ka Jylla ladon lang ka Deputy Commissioner Eastern West Khasi Hills District kong Anita Khubor kum ka kongsan rengkat UMD Azizuddin Principal Consultant jong ka CSC SPV uba A Nongbri ADC kinong hikai ki principal ki kena school na ki school beper bat ki kemi ki kpa habakran hakane ka Jylla ka kong Anita Khubor kalak kedo halor ka jingdan kam ban kentiu bat kersan ki kena habaro kiliang jing puli jong kani ka jung kalaong kadai ka jingkit kli jongi ban ai por bat ban ai la ki kena ban kiu shaprang kalapan pauru ya ka jinget bat jingkermen badai leng ba ka jinget trelang ki paj ba la ban penriu spa bat ban kentiu shu ya ka puli puthi ha ki jaka ki badang duna ki lat ki kabu kham tam ha ki thai nong kendong ba ka jing nang jing start ka kham duna na ka jing bam don ki school ki babha. As administrators, I'm so glad when I heard my officer alert stating that the officers club took the initiative to give a chance to the students to compete in this Olympiad. It is our responsibility to ensure that the children whom we say are our future, we give them the opportunity, fullest opportunity, time and space to grow and make a future bright. And make the future livable, and make the future a blessed one. Today I would express my personal feeling. Let us all join hands together and not only concentrate working, in a small area. There are many children in this district who are lands with full of beautiful oil. It's just that they don't have the opportunity to be ignited. Let us make a commitment. Let us take, a step forward to ensure that more children of our district, if possible, every child in our district gets an opportunity to live as a child, to grow up as a child with proper education, to be happy as a child, to get good education, so that Kinongalam ka FKJGP Maurin Keneng Circle kilalit ban jurip ya ka office jang ka block Maurin Keneng hadian bagi layo bon kijing ur je kinong tray bat ki pat ba nakadaw bamdon u BDO bapura ban peniya ki kam kijam la ud ru ha kani ka block office la keliang BDO kha kabala bu e ki pat ba ki ba wandon kam ha kani ka office ha kijing ki babon Kinoy alam kani ka seng kila kular bandawa na ka sorkar bantum klo ya UBDO bat ki weki officer ha kani ka block office knang ba ki kam ki jam ki bayay day bat ki palba kin yad bed yad renti. Kumbalong manta ki palba kila poy ha ka kutlat namar umdan nong penyad ha kani ka block office ha mau ringkeneng kila ud.
dan lang ni halor ke jing ut jing nam jong ki pai ba bat kumju nak liang staff ru ki ut bat nak liang ki nok ki kam sinong ki ut chingi halor ke jing bomdon jong u video kumbolong ta aba ni kli ke jing ke jong ki ka jing ke jong ki nomor ba sipang lawan the way video sipang lawan the way video sipang lawan the way video tak tahu nak liang seng kwa jing syai mta singi wan nak ni blog ban kendu ya video ba ensyat agak sipor mta lengba projek director di RDA tinggal yok ban songkai bat i ban yakren ban plu jemut bat i bat sibun ke jingek ke jongki nak liang ke jongki kempau ke jingek marhabat ya saw santeli ke kam bat siwe ke blok hab pen takadau ke jingek ke blok jongi hang ni takadau nak liang jong seng sian ngan selit ban a de jingtho bangen diman nak sarkar bandawa nak sarkar ban thungno ya u JRDO kerang menyerap ada ensyat menu video ru kerang menyerap ya ke blok bandan ya po blok kerang ba ki staff na ki pai ba ken kamsuk ban ya kenduk kam nomor tentang ki wan ta mden bio la sai ki wan biang la sai ru mden video kata jing ya ki pai ba anmar ke sinong mor kunang ke blok mor kunang ka hap ya ki babunteli ki sinong ada sel ladu tai sa Shillong ro ki hap se ke mor kunang lada ki wan reglong cingdu ke bakrau ki wan ki lejno mar bomdan video kata ke jing jongki nak liang jong keseng ngila yok ban ikren bat video mana yok ban plu cumut sibun ba bat kalong ke Bosco tenat ba nak liang video ru la pensai ya ke jing jong i bat nak liang keseng ngila yok ke cumut i ba ngel salej ai dak jingtho saka state government kerang ba kan thung ya GRDO bat ya video bapura jong kamor kuleng kerang ban yerap ya kipai ba ha beri ka kam ke jam jongki kerang kam long le no ke cingwan jong kipai ba bat kumju ke staff ru ka kam beren pendap mta umton video kala sak teng no re nak kata kedau ba nak liang keseng hi ngin simkia manlej ban kendu ya ka sarkar ban Khubor brepej kerang ba ka cimutoi jong ba apo blok kamor Samla Felix Albert Nongsi ubaju ai mensie miki para Samla hakikam kilanmet haka arpu nyau terik LBER ula pli pat ba ya ka jaka kilanmet ni ka gymnasium ka bala ai kerteng Alex Gym join the fitness family kabadan hadin jaga Miracle Plaza hasor nongpo ya kini ka gym la pli pat ba abat ai mensim de ukong san ba Mir Bons MLA nongpo haka jingadan lang u Reverend Padar Saulus Karpran assistant parish priest nongpo ubala kurku kerdo da ki jing duai shwaban pli yaka kiri orang ba nanong po bat ki bahiyeng hasem kila pensngan hakani kasni habakran sekilar pathai Khubor usamla Felix Albert Nongsit ulapan pau da kabaong kani kade ka jing ang nur jong u kabala slembha henrei da ka jing tre shitom ka jing ang nur jong u kala urlong menta kasni bahiyeng hasem men para baro di dalam lembat iparlok hang ni i traying ba denjen bahiyeng hasem lembat ki marjan mapa ki don lang ni penpau jung songu yo ble agane ko por namar bangi suthu ya kano no kam ko bangi ngile tolong nong ba dagi ngalam ko jung ble sai kamera abang idon ha ko kum kani ke jaka ban senang ya kani ka gym lani ke jaka kilometer ban exercise nak benta ko kot ke khia ke jungi ikun samla ro kumju larang ba kelasan ro kumju nusngo ban pen mau naka tin ko khut ko jong play ba kano penta ka bangi ni kersang ban pendep kalong long ba de ngalam di jong play sam ko chispa ko nyu ko la dau try unte ga ying ki minat le no e gi batte ya ka memang tang su thu biang yang ba ka ni ka chaka ka ni ka shlem ban yo e gi jing kai ka ni ga ying baro pada ilakar ku ingin scam bagi sangti don bor dong play kan yai don rekan but Pak Felix kumbu try instructor bidung pi gu pidon barok ki trainer gu pidon hang ni bahkan long sisa gi mento ya ga dong ga han ya ga snong ga thau ga jungi ni barok away di hagane ga por ni da sukumen sisin tingi kitbok ki riang fi beli nong kerku nang yalam don dekat gi ga sem barok bagi di tumu bang ha ga jung pi long na kom tang gi mento jong bubun balang hagane ga por ngin ship ni kita ban ot yang ribon ban dak ba Menteri Ketenan Animal Husbandry and Veterinary ba ALHEC haka arpuh nyau terik LBER ulakot ya kajing yalang yakinong yalam jong ka Meghalaya Poultry Farmers and Welfare Association banyakran halor bun kimat kibayadei bat kikam khayi pateng jongki
Presiden Meghalaya Poultry Farmers and Welfare Association ba Daminot Shillong ulaong kinoyalam na keleng saudong kilawan banyak simbenta hakani kajingalang halor kani kajing temu. Uba Shillong ulaong hakini kisngi kaseng kami surok banyada ya ke Jylla na kajingpang klams iar. Bun ki Jylla hakari ki mat ya kani kajingpang bada kajingte lakam kin light na kajing du nong bad ki pat ba nong bam doru kin yo ya kado ka ba khoi basuba ka balat na kanu kajingpang. Advisor ke Meghalaya Poultry Farmers and Welfare Association ba William Dengdo habakran berkinong thok Khubor ulaya tho. Kasorkar hakani kajingalang kila shimya karai ban bu daga District Task Force kaban pet daka Animal Husbandry and Veterinary Department banyada ya kisiar naka klamsiar ban shngan kinong risiar bat kinong bam kumju. Ulaong baka sorkar kal shim khia bante lakam ya kajingrung jong ka klamsiar syakani ka Jylla amtang na kherdop bernihat henre na kiwe ki kherdop ki barung syakani ka Jylla. Nak yang jongi niwan hang ni bani kendu ya menteri jong katnat bani kami ya ka knat jingri iba el hek akabidi bat ka jing jongi kumki nongri jingri hapo ka Jylla ka jongi ka niwan hapo ka satri jong ka Meghalaya Poultry Farmer and Welfare Association ya ka ba nidon hang ni nadu ki parlop ke bayawan na West Khasi Hill na Jantia Hills bat kumju na Garo Hills kiba yawan ya kaju ka jingtmu hakabidi bat klei lengba ki social media ya ka jingmi jongi sya surok na kabenta ban yada hakabidi bat keneka kam ka ba ngingi jutrai namar kum mengitip himenta ki babun na ki state apo ka ri ka jongi kadon keneka bat flu kadeka jingpang klams ya lakum nuk ki babun hi ki state kila dep ban khang ya ka jingwan rung ki siar ki banasha ki we ki Jylla ya ka jing temu ka jongi ro hakani ka por ka long ban karpat saka sarkar bakata ka jingpang kanamuan hapo ka Jylla ka jongi nang ba ki nongrep jongi kin nom dunong ba ka jur ka por ki nong bam doru ki niok ban bam ya ka do ka ba ki siar ki ba khoj ki bompang ki ba khoj ki ba khia takata ki jing temu Ha kakenta jingkili balawan ra du MDC ka mairang ba EL nongrang ka nutili kidon ki yau masih hapo ka jingpet jingkmi ka KHEDC kat bana kaliang ka executive committee kampat kloi ban jubab la penwit bat penthut penban du MDC ka mau kerwat ba penkraw kharjarin ulawan ra da ka point of order kabala penlong ya kidukot kaliang persha ban kenshi ken ya ka jingle UMDC kaliang sensar na mau kerwan ki MDC kaliang persha bakan thop ya uba Serali Rashir MDC Motion Road Gilaong kani ka jingle udukot na mau kerwat kalapan ba udei unong penya ya ka ying dorbar ubala yat lat ya ka bor ka ikhtiar jong usyong knor unong yalam kaliang persha ba Titos Khan ulapan pau ka jingbam yahap ya kani ka jingle uni udukot ula dawa na usyong knor ban weng ya ka proceeding jong ka ying dorbar usyong knor ulapan bena bala weng no ya ka proceeding jong ka ying dorbar ya ka jingkren jong MDC na mau kerwat ini tuan kalau sama punya usyong knor betul jadi ini yang kamu anda sedikit nambah atau kata apa ini yang kata anu kata sama dia ini kata dua dia balik kerja kata dia anu enggak menjawab kita orang paling perlu berpikir kemudian kalau mereka itu bikin sama sedang mereka apa pagi saya akan dikatakan wajib menembak kontrol dah MDC rupiah tidak sama bukan tak sebelum berapa langsung berlari waktu wajib berlari mengangkat maksud ki nomor satu ye belum ya ada di sejarah kalau mempunyai jadi umat awak yang lain ini kamu beli kalau mempunyai membawa desa kepada nada
ulah orang adalah beli dulu menggolkan ya kita ni ada yang ngomong kawan yang kata lagi balik dengan menangis kita apa yang ada bangkero yang terlalu balik yang sosial dulu berapa ini Tapi kalau kita Shillong untuk membuat tafsir, kita perlu pilih. Supaya bisa kita bisa yang melihat juga pilih dan apa ini. Buat ini, di pelangnya, tapi dan di apa ini kita tidak harus. Apa perlu knowledge dan arti boleh. Perlu knowledge boleh dan boleh. Kalau kita tidak ada ada hukum ada juga Shillong dan di video. Tapi pada ayat soalnya ada ayat bahwa kita simulasi supaya percaya ini ada yang kedai yang akan banyak menulis proyek buku simulasi. Boleh itu simulasi, boleh pakai hidup. Itu coba kemudian bersihkan menghormati video ada di isi model. Baik, kita apa Hak arpohnya utrik LBER unang yalam kaliang persya na KHEDC ba Titos Khan ulawan ra ya kamat ya tai halor ka jing kerdu kam kerdu jam ki Samla bat halor ki jing ki try par mautup par siap ki ya kendu ki bahab hak jing pe jing mi ka KHEDC haba juba halor ki te ki jing keli UCM juga KHEDC uba shambor lang renja ulaong ba ka jing kerdu kam kerdu jam kadehi kamat ka ba ka perthai baro ka wei kamat Ula benrap daga baong, ka jing kerdu kam kerdu jam, ka day namar ka jing telot haka puli puthi. Ula kedau bagi duna palat ki Samla ki ba mi syakmat ban pentebit haki professional course paper. Ula pen bena ka isi kan sasyong perkat ban syem kia ban le AA halor ka nikapang. Halor ka jing ka ba kinong ti mau ti siap kia kendu ula ong. Wat lada kam de ka kamram jong ka KHEDC ban shna yakian, hendrei ula pentip. Ka isi ya kanika kamru kan sasyong perkat ban pensting ya ki jing ki try par mau par siap ki baret parya. Oi, syirki na do ko ba na kalian jungi bar. Tak kamta na kalian isi ko kumain so na. Ya ka polisi ke orang dan recruitment polisi. Ya kasi na ispat na ispat. Bagi labur apa yang tersebut berarti bahawa ladang atau bahwa dia tentulah dia akan recruitment polisi BD. Mereka juga di dalam kantor tidak ada kami anggota. Dan tadi bersyukur dan tadi apa? Maka tak kami. WA satu bisnis. Mereka ke expectation, mereka dignity dan bersama dalam bakum kita Kumlo mengintau kita dilanti mengidio dan pilih kita dilanti mengidio kamu kita kerja dalam kuat banyak keren nasalnya kesibukan juga ada di sini apa di Shilpi siang. Bangun air penting license
hamtam hati ngayodo. Nama tidutan harap diubu-ibu lah. Narang sokongan lah isi buat kemai kalah. Pantan selut dia baru itu dipilih nasa ngayodo. Kamu dah dispamil sama diri dia bersumbukan. Kalau macam ni. Bandala ni kalau mai pilih nasa tu injektor. Tiba diberi kelak sampai kita pernah mengikuti lah. Mereka yang tak akan tahu dia. Mereka itu membuat perkara yang orang kuno tu bangsa dan kuliah. Hakasin Shong Dorbar Hakasi Baar Kikinta Jingkeli Uba Lor Shai Kharbani MDC Rambrai Jerngam Ulapan Jingtip Patikna Katnu Tili Kidon Ki Kherdop Lum Khajna Bat Ki Kherdop Talasi Kali Kitmar Baka KHEDC Kalabo Hadu Menta UEM in charge yakani kakam ba Tony Winston Lingdo ula ai yakajuba Kidon hadu khatnriu tili ki kherdop lum khajna bat na pedeng kini hinyau tili kidei kiban kut kapor aiwai haka live huwei tarik leber kat bah nriu tili kidei ki badang shudap ban penthamai yakajing aiwai ki kherdop talasi pat kidon saw tili artili kidei hais khasi hills bat artili haribhoi district uba Tony ulayathu yaki kherdop bala jankut kapor aiwai ka isi kan sasyong perkhat bat ban pen priang yaki jing terwa ban aiwai yaki isi berteman atau bertemu dia terbentuk nak ini kita dan sama memang soal kita betul kita match itu betulnya ini Belum supaya akan mereka dia menunggu tadi atau dia ini berlaku. Di nakaya tu isi di shop dan berpekat. Ya keekaban ini berlaku. Ini saat kata mudas akan menjadi ini beli pada sebut akan kita di tahun. Supaya dia akan menjadi baik-baik. Kalau kita baik-baik, ini juga mungkin PIY akan berlaku. Pwede bertetap ada utang dengan mutus. Tapi ini tulis tulisan pada Sebelum Kakum ke ikut sebagai ngayo tong panajar absan barawi usna total revenue ke bangyo ini hampir di yes yon aku berlak aku samajar tidak Ia adalah saksi kemudian beliau beli dengan sunnah bergeri pada teman. Mengapa tidak kita di Jakarta dan sunnah untuk berdiri pada teman. Program jadi Jakarta belajar pada teman dari umnya majai mulai makom pertama mau perbuat killing my kuli para pengelihat para pengumum unsur ini unsur manusia bagi Khuborjylla dalam bentuk mereka ini kasih di bawah Inggris ini perlu boleh tak Inggris maka mereka semua benda dalam bentuk ini boleh kasih boleh Inggris yang di tulis. Sebab aku balas pengayu mengabar di kasih bayu ini. Kalau bayu ini. Dan way itu baru manual stage marak aku ini bayu buat cerita. Больше хочется освободить на составе киношон йо. Бакио, я как комментарий, а я double taxation,
Kaseng Nyotrep Integrated Territorial Organization, Hito, Southwest Khasi Hills, haka jingelam u President ba Paul Ternyang. Ulayat ho hakilat patai Khubor haka arpuh Nyotrek LBER, kaseng keladap wat jingtip deka Right to Information, RTI, ban tip benia halor ka jinglut ban maramot yaki surok haka tan Southwest Khasi Hills District. Kadkum ka RTI lalam nadu ubenai LBER hajar arpulai hadu LBER hajar arpusau. Ka PWD kala pelut hadu khatpra poin sau pusau klur tengka ban maramot yaki surok haka nikatan. Haka bayadei bakani kajing pelut ban maramot yaki surok. Kino yalam kaseng kila dawa ban pensisha yakani kajing pelut da ka ba pha kadau tikna. Kinu ki surok bat hakinu ki shnong lam maramot bat pelut da ka office PWD. Kajing lut baru khoj kalong khat ar krul new kuilak san hajar saus pa ar di kata kalong kani kalong kebentak ar but baru ar benta nadu nai mais jung arjar apply hadu brai mais jung arjar ar sau kalong baru khoj kalong khat pra krul sau lak ndu prajar news pa new ar tingka nadu nai mais jung snem arjar arpsau adu nai mais jung snem arjar nadu nai mais jung snem arjar play nadu nai mais jung snem arjar perkajingkli nakling jungi kum kaseng kalong ba ikwa ya ka office jung ka piludi road Southwest Khasi District makorwat pakan peni ani pakan kedau shangi kaseng bahano kijaka kiba kikam kila pentrei lani kila penut yakni kikam kiba kila pentrei kumta nakaling jumi kum kaseng ikwa ii lingba katna piludi ba udialam ya kaseng bahangno kani ka pisa ka bakot chaduka khatpra krul sau lak ndro praja news pa ar ba kalangam ya kita kikam ki ba katna piludi ka pendut namar ba hangni kum kaseng ila dondot baru khoj na di kerteng juki kontraktor pada ya kita ndar baliu nadu nai mas jung arjar apply hadu nai mas jung snam arjar apsau but nakling wi kaseng ibu ka jingham lada kaseng kala kapiludi kamla pensha ya kani ka jing penlut ya kani ka pisa bakaseng kala shim bakaseng ka shim de kuwi pat ki lenti chongkaan pat kaseng kanam shim ya kajing bakli ada ki officer lani ada ki kontraktor lani ya kinu ki bayadon menta hakani kampam sap hapo katnat surok jongka piludi jongka distrik jongka Southwest Khasi District makorwat pi na kaling jungi kum kaseng Pada kitu ki Khubor nglapoy sa kabakot terhadu bangin daya syambiang Khublei Shibun.